Usuk suara juga menghibur Rosid di Minang Bapak Hajat itu Hajat Kago Mamang Calung Awang Tone Gule Bapak Citra yang punya Citra Sound System Wadon lanang pajak si pengantin manis meseme Ibu Rosi sayang karo somae gawe bunga sing dadi lanang sumpinge kembang wijaya sing dadi wadon bapak usung saya selendang pelangi aroma yen ngetan balike ulon bapak usut sayang diwasedan dibrosi orang gawon Ibu Rosi sayang kangge Ibu Rosi minangkat rumah Ibu Rosi aja lali bayar sulingan maning suling seket pajar angkarisangan bapak usung sayang kelingan maning kelingan bapak usung sayang deman ruket ditinggal dalan lele Ibu Hajat sayang sembilan mak Ibu Rosi sayang pati lelu Ibu Rosi kangge Ibu Hajat sing paling eman Ibu Hajat aja lali karo kulane Ibu Hajat sayang ya Ibu Hajat kangge Ibu Hajat sayang Ibu Hajat deui Ibu Hajat nu paling eman Ibu Hajat kangge Ibu Hajat sayang Ibu Hajat Ibu Rosi nu paling sayang Bapak Hajat ya kurang Bapak Rosi sayang kangge Bapak Usuk anu mana Bapak Usuk sayang Bapak Hajat Bapak Usuk sawen lagunan Bapak Usuk anu mantan kangge Bapak Usuk minangka Bapak